slobodnog Vršajevića. Vršajević. Anđelković. U sredinu prema Sušiću. Sušić se okrenuo. Sušić odole prostor za gol! Evo ga! Početak 14. minute. Sjajan pogodak. Tino Sen Sušić. To je to ona njegova igra, oni pomalo i malo nogometaški potezi. Sjajno se ogradio, zagradio, s jednim potezom se riješio svojeg čuvara i iskoristio ovaj prostor koji mu se otvorio. Znamo da ima gromovitu, preciznu ljevicu Tino Sen Sušić i na najbolji mogući način je to sada pokazao i dokazao. Ništa tu nije mogao Mokin, vjerojatno malo i pokriven sa ovim brojnim visokim plečatim društvom ispred sebe, ali to su sada njegove brige. Ono što je najvažnije je da je došao taj rani pogodak, 14. minuta, to definitivno je i gotovo idealno otvaranje utakmice za Igora Tudora i njegovu momčad. Evo te opcije. Vršajević prošao Kirova, čeka ga Đidić, Vršajević, dobra lopta, Maglica, gol! Evo ga, 2:0! To je to, koliko god visoka i stasita bila ta obrana, mogu ove brze lopte sa strane, apsolutno mogu biti opasne za goste, pokazala je to i ova Hajdukova akcija, nešto slično kao kod vodećeg pogotka za vikend protiv Slaven Belupa. Još jednom Vršajević radi sjajan posao i pokazuje koliko vrijedi, znači ovo je Hajdukovoj momčadi, brži sigurno od Đidića, ali sjajno ubacivanje Antona Maglice. Kasni jedan od tih gostujućih stopera, ni Mokin tu ne stiže zatvoriti i eto 2:0 za Hajduk. A vesele se tribine Poljuda, veseli se i Robert Jajni. I opet držati ovo do kraja Kvasi, pa se to vraća u vatru. Ima li tu zaleđa, kažu suci da nema, idu Hajdukovci 4:1. 4:1, odnosno sada je to 4:3. Gotal! Gotovo! Gotovo je, Gotal zabija za 3:0. Ide cijela klupa u teren, Juri Kalinić sa svojeg gola, cijela momčad u zagrljaju, potpuno ludilo na tribinama na Poljudu. Hajduk je prošao u play-off rundu Europske lige, Hajduk je nadoknadio onaj zaostatak iz prve utakmice. Ako već nije bilo one mirnoće, koncentracije, one kombinatorike, bilo je nekoliko prilika iz ovih kontranapada. Eto, čekali smo sve do samog kraja, do 94. Hajduk je u prvoj utakmici u sudačkoj nadoknadi primio pogodak, u ovoj drugoj ga je zabio i Sandro Gotal sa ovim svojim pogodkom stavlja točku na i, nastavlja sa tom svojom sjajnom formom, sa potvrdom da je pravo pojačanje za ovu momčad i vodi Hajduk prema još jednom novom europskom izazovu. Sutra u 13 sati u Unionu je ždrijeb te play-off runde. Hrvatska će u njemu imati čak 4 kluba. Kraj, čim je krenulo sa centra, francuski sudac odsvirao je kraj ove utakmice. Tino Sen Sušić 13. Maglica 36. i Gotal 94. To su 3 strijelca za Hajduk, to su 3 igrača koja